Mwambire nkethisha kona ngushokire nkatho cia mwanya muno ikwithira kiona kanya kwatana about Nteto cia Weru Thaa mwanja ti tariki 27 mweri wa 5 mwaka ya 2022 betwa WINNIE wa KINGERU. Tukiambiriria ni ati Mubunge wa Mara Kareke Mbioki ni itholete ura ngavana Njoki akethira itumiria munini okiekurwirete kio ngavana kithuranone kitwitite Kareke wite Minister wa Urimi thirikari-ini ya Njoki noe Joe Kaithungo ano akethira munini wa Njoki kurwirete kio ngavana kithuranone twitite kaitenio kau. Mubunge ona kathete Joe no twinya bwangwira rutite ministry-ini ngavana Njoki na kwirigirwe ndi utumire munini okientuku ya royo kienine kia Kairuni tereche Mara ya burato kuri mwandiki wetu Nteto Mugambi. Mathaa makai matigarite ngavana wa kaunti ya Thaa Muthomi Njoki kuruguria na kumbura munini wake worombi bwa giti giki kia ngavana kagitaga ka Mubunge Kareke Mbioki uraimuchore wakuwe na wagichia cha kiri ngavana Muthomi Njoki na ithurite kiuthi. Deputy Governor wa Thaa County Deputy wa Muthomi Njoki akerwale waziri Njoe, na mimi ndio naomba Mungu mugantetheria na maoya mau kana toke dalimo wacha nione kama hiyo watu wa Muthambe watafurahia hiyo. Kareke akiaragiria kariba wandia Muthambe na kathite na gukumia Minister wa Urimi ndeni ya kaunti ya Thaa Njoe Kaithungo akiugaga imuruti wira ni bwije safari yetu tutembete mwana waziri Njoe kumare chairman wetu wa CDF ali chairman wa Mwethanga water project ali tweka chairman wa cooperative yetu goko atweka chairman wa CDF daijine waziri ke thirikari ya ngavana Muthomi Njoki. Mubunge Mbioki augite mikaraneria ya ngavana Njoki na Minister Joe Kaithungo imikaraneria ya kube na mikaraneria ya ochore na kwogu batiumba kubitia abathukitie Njoe ari munini wa ngavana kagita gaka. Ninkwenda boina mbere kulomba Mulungu wetu urari iguru ngavana Njoki akedi kulamba asia ya Jumamosi ule akerwa deputy ngavana na Minister wa Agriculture na cooperative akerwa mwite Muthambe yoriko juju kiatho ni gikuchia chachi awandi ya Muthambe ira mata Morris mauguro kwenda giti kia MCA wa wandieni ya Muthambe araithukira na nkinya kumeneria MCA wa Muthambe nyaga mu Israeli. Daino kenda kwa MCA wetu omulutako MCA kabati kwirwe na kaobisi aya pio aya kagalo kirira ejire akaunga ura 10 weka mwango kamenya nale ukamuluta tebu leo raino kenda kuona MC wetu leko kaengana pio aya na bikibiki kano kani kwa emoji kanyani ka MCA nyaga mu Israeli amfuremereti kana karwitha uraimutetheria wakuwe wa mu Israeli arorotera mauguo akimukanagia kuringa chiacha na chiari turigeni agenda lakini baba mtu alongama amberia nginyambire kukweta bere ba miaka 90 baba mtu ni sawa pauto nyeni siasa na burikerie agenda na sera ya mtu pauto tigena mtu mamtu pasono nginya kweta kalora na bikibi kabikibiki endoku kanto batena jio kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbita wa Martin Mugambi. Ibo ya Martin Mugambi togeta na mbere ni ati murwiriete kia mubunge wa Ekuru kaunti ni ya Thaa Susan Mwindo na menerete ngavana wa kaunti wakiwa na ukumira muno siasa cia mubunge wa Ekuru kaunti neo Susan wete Njoki nyana kuringa kampeni cia William Ruto nkolokia bura kwiringira ndebe ariwe wengwa akumania na Mwindo urakaitenekani MCA nende na orete Njoki kureka ukumira siasa cia mubunge wa Ekuru na ngaki ethira kiwiki ete ya kwenda no baithira bagiki shida naira. Kirambo nete kuma around muchujo kiambiri na muchujo gukoroka na ati kuri antu arume bamwe babangite uwe ntiko mba kwenda kururite bya kana bare arume ntiko menya ninkoromba mtu wonde kwenda kuthongira gite kya gumanire mtu murume nekire skati yetu pambane nonto gitekira kiare akabare keru bapambane bongwa akawaka nonto akibo bate resources akibo bate kinyinya mere tupambane twingwa sere mtu murume mumera twena inya abange koira mukomwe atokurigara kanigite kibya kwenda
One interest ne ka etikia muka, ni interest na kenge tuwe kembika kia gavana kaya senator. Kia nkiromba etikia woman rep. Tigo to pambana tore aka itore keru to pambane kivietu. Ninda ugireka erenda ugando ya megoma netigano neo, megoma pambane kiviao, mera netigano neo, mere pambane kiviao. Arumi ba pambane kiviao, geteke tore to pambana twingo. Mtona dia ko dia eretwe. No yo eretu ngo mura nagoruke mugongo no mtomorome yuto pambane. Noleko to temu. Are kore mtomorome nko igwa na erete ka muga fulani. Naringera kwa mutonga ya ara ko ya na yeke ke skati na browsi to pambane bibi te bia skati na browsi na marinda oti kere terinda no tie na skati no tie na browsi no ti karibu akaba karaga ka kando wana ko pambane. Atugite na mbere ni ati muruiriete kiongavana kaunti-ini ya Embu na tigiti ya UDA Cecily Mbarire nolotete thirikari ya kaita kaya kaunti. Mbarire auite niremi kuthiria mathina ati kayo na rwangi rwa ngima untubura auite ni kimwe kia itumi bia mathina ugimene kaita-ini ka Mbarire auite ayukia wathani ya ngavana wa kaunti ubuni untubwa mbere burakomba kwithira aitegera utongiriene bwa kaunti netete mbere utumiria munini ukia kaithira aikinyo mugo na nya speaker wa kaita kageta mbere kuwatila kanya kaurita mwaniki wa mushiri kuma kaunti Embu anatumenyithia cio na njira inkinyaniro. Guku kampeni cia kithurano kia mweri wa kanana ikinyitaga mwaki miena ngurani ya bururi ateti ngurani ni mathiete na mbere kuvoya aikia kura gukamathura thiini wa iturwa ngurani iria marenda na guku thiini wa kaunti ya Embu atongoria aria mari thiini wa muungano wa Kenya Kwanza matongoretwe ni uria urenda giti kia gavana wa kaunti no na kiama kia UDA niwe Cecily Mbarire makivoyagira Ruto kura na kumenereria mwena uria wingi wa muungano wa Azimio One Kenya Alliance. Twerwa sasa Martha ndiye atakuwa uso wa Azimio huku Mount Kenya. Mimi nataka kusema hivi, Martha Karua, tuna shida na wewe. Wewe ni mama mzuri, shupavu na tunakuheshimu. Lakini yule mtu wako nyuma yako si mzuri na tumtaki. Wangapi wako tayari kufanyia William Ruto kazi? Mwe tayari? Wanamwatongoria mwe tayari? Asanti sana. Cecily akiaria ari mwena wa tauni ya Embu varia akumenyithanagia munini wake ni urauga ati ruvonge rwa ugima wa mwiri niruo ugakorwo rwi rwa mbere kurumbuyua kuona niruo rugwite makiria. Ni urathi na mbere kwiririra ekari a kaunti ya Embu mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa miena ngurani ya kaunti ya Embu undu umwe na ngwataniro ya ekari na atongoria onthe thiini wa kaunti ino. Mungiroria thibitari cietu itivega. Our health care system is on its knees. Niguo kana tiguo. Our health care system is on its knees. Donia ivo. Tuvate giko kiria kiva undari. Uciora ya ndawa enuke. Ucio tairinde kuruta wira thiesa kuruta wira private yenuke. Mbarire ni wosete kinywa mugo ariwe munini wake na umite mwena wa Manyeta nake speaker Josiah Thiriku ariwe ukathi na mbere giturwa giki gia speaker wa bunge ya kaunti ya Embu aumite mwena wa Mberi Iguru. Kurugama nake ni vuva yake ahi mbere yakwa ngamutaraga na ngenyivia no ndikenyivia nundu wanguya no ngenyivia niguira vota kurutika kana tikubai kwira kujivele kirathimo kana teguo niguira vota kurutika na kumutara ngamutara hivyo takuona ndawa ya mathina maumetu monthe ite tone twekarite abana ndinji twekara na nditi abai andu etu ambere nitunengerwo maendeleo maria tukwenda tunengerwo ma CECs tunengerwo ma chief officers thina wetu thire. Nao atongoria ngurani ni maragwata mbaru Cecily akienda giti kia gavana wa kaunti ya Embu vamwe na aria engi akuma muungano wa Kenya Kwanza nuate tikuma kiama kia UDA kitheri. Ningo support ndo athura kirweta kwa suti wathura gita wa kirweta wa mix and match wawe mutumia wosa muthuri wacoka watwacera deputy governor from Manyata na watwacera mwana wetu from Mbere North I speaker yakati mix and match atiriri atirunyenjeri governor negwa Manyata ni deputy negwa North ni mundu wetu wa speaker ina kiokuya gwitagwa Mbere South turauga atiri andu a Kenya Kwanza maumonde itigia seneta kiauma Mbere
iria kirendekana Embu muno na ngumwira andu wetu ni kugwatanira gwatongoria wana tungithura tongoria egatia na engiatia makore matika gwatanagira tore gukorete kubana bado titugwata anza ya maendeleo kana services iria andu a Embu marenda. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mwandiki munene rwang'ine rokaria bwandene no bangania bwa thirikari Ndagitari Karanja Kibicho na areretio bangania bwa mambura ya madaraka ya mwaka yo Kibicho na atareretio bangania bwa ibwetete ambere ora kubatere na rinyatongeretie kamiti chiotegera buro bangania bwa bwetete na mbere kienine kia Uhuru Gardens mushine munene yo Nairobi. We are happy to say we've continued to come here as the National Celebrations Committee to look at our readiness to host Madaraka Day 2022. We've been here today basically to just view the rehearsals by the school children and also the entertainment and give feedback. We are impressed by the level of preparedness that we have witnessed from the children and from the entertainers, and we'll be back here on Monday to do any fine-tuning. On the preparation on the side of infrastructure, we have been ready for more than a week now. What is remaining is those things that you do on the final days, like setting up the seats, setting up the flowers, and just sprucing this place to ensure that it is fit for purpose. So we are happy that this time round we are ready too early and we'll be able to fine-tune the small things that we are seeing. We are expecting to host about 30,000 people. There is no invitation. It's an open invite for the public to start around 10 for the VVIP to arrive, but the public is advised to be here because the doors will open at around 5, but I'm sure we will give a full brief on Monday from the RC's media briefing that will give information on traffic management and how we wish people to move around that day, because assembling 30,000 people is a huge number. But we are determined to ensure that we also don't affect the flow of traffic for people who will not be coming to this place, and therefore our preparedness for traffic control is also going on and being checked, and we are sure it will not affect the rest of Nairobi. Kuma kiriboti tukona kanya kunoga kanini tushokire tena Nteto nkulokio kadhira mitambo. Kinda gutongo ringe na the newest joint in town. BVB Lounge makutano ekureterete the King's Litigation isa tuweze tariki 28 mweri jojo oinge mweri na style. So yeah, this coming Saturday the King's Litigation iko live hapa ndani ya BVB Lounge. Murojo Roembo joka kiambo ni DJ Ale Kings Weru TV na Weru FM na Kiri Mike MC Edubi, DJ Skylet na DJ Voke Starboy bagatigira weekend yeku gya kuthethea. Make sure you come through mapema tupige sherehe sio. Let's have a good time. Unanipenda mimi, unanitaka pia, unaniamini na umeniridhia. Unanipenda mimi, unanitaka pia. Urathimo uritingo gibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor,
room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka Ego Gist kende rweli ntura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntube Ego Gist mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki kenda mweri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Ego Gist tore ombere twina Kireria tore ombere. Edith Mwirigi Edith Mwirigi Edith Mwirigi iweto kwenda Mugeni Nteto mareta mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county zakira tutaga Meru woman representative ndetwa giteke kija mururi kiombe kana independent candidate ndena mibango mingi irambangirete Nteto ba Meru na oni nde muchiari na nde mu youth inkwelewa thina ira chonde Nteto ba itaira ntuko cionde nde buromba na giteo gikinene muno tariki kenda mweri jwenana pompe kura cienu ririkana kondura ikuidura Baturaga Bakiuraga Mama County wetu ni oreko Edith Mwirigi maendeleo Edith Mwirigi watanero Edith Mwirigi Katho cia mwanya muno ikwethira wetete ambere kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokirani ati MC no mutongere woneka kwithira ari akwe buru na muringi kura ithurano bia mwaka yo iteke MCA ikionekete okuchilia rwiriete nkabonenya wandi Ego Gist tete nyuma mwandiki wetu wa Nteto Ntinyari Kinyua na thiolonkanite na wandi kwaraniria na akari kuthikiria ugambi bwa tongere barabocho eteke na nkoloki kuthonja mirandi rethithetwe rungu rwa MC wa Kaitakana kine gichunje kia bithatu akiariboti ntangurutano cia wandi arakiumia kieto kumurika Ego Gist. Giki ni gicunche kia bithatu na kia muthia gia ntangurutano cia wodi ya Ego Gist aria twikirite ratirine bamo barwiri bagitigike kia MCA na kuboria gutariria kironda kiria bakuthugane nikio gikununka buru gicigo giki kia Ego Gist na kiria gigwetia guchwirwa mithega. What is most important ni economy thai. Anabeto ni baba inge, badhom na batina ngugi. Abatwaringa siasa ya barabara roji na stima. Abatwekira stima jiankane mwankanja gwaku. Ketho tina mbesa jiakurira stima itegutethia. As it is now, watuko kendero miaka ingi mbi 10-20 ukitha kwina crisis ya youth na jegoji ni untoka wakarukiri ubala na ndukene boronga miteno utingo ibakulita nokaba kwera mpaki wao mpe 10 na ndiki kindenda nda mutongeria nikyo kwenda kuduna sana sana for akitaka gitaga kanene kwethiretwe kwina issue ya Nteto jina ba mitine na kintu kiu ne ko to cost mono ja Nteto so issue ire nene goko mono ni disunity no ntanto kenda bomba ko litango genebwa Nijino mwanka bethira bugwatanite
but nande weta wathinga campaign antu bagutega na aria umite antu agintu kirio komba kubaretera tukariganirwa bado batu tuimite antu amwe bugatega barabara jietu jionde la igukeja kura mbuga barabara ile passable inigo gist they are very few itekinya barabara inya na ni untongo gea mutongeria wo mwega ni gutwira kironda ndawa ni twendete kumenya mibango yao gutigira ni bakwori ironda bibi bururu nkurukia kujukia mbesa uitonya kiri miradi ite umbaku kisunku itagwa cash flow positive itena cash flow positive ni wega tuambirie gwaka factories ketho ni factory ya marigo tukamenya murimi wa marigo agitwa ciringi imwe igeta kiri cess ketho twaketha 10 million kilos dia marigo tukamenya itu agita ciringi imwe that is 10 million Kenya shillings so ketho kwina factory ya marigo factory ya avocado factory ya iria factory ya nkandamia tugite twa ciringi imwe eventually iu ni mbesa inyingi muno nkurukia iria tunenkagirwo na county so mbesa itu nenkagirwo na county no mwanka tumenye uria tuka invest kenda ituretere mbesa inyingi Nena mimi gukita platform we antu babeto begoji betire uratombo basokagia naja bakomba kuda ba sponsor tunatutukuka sana egoji lakini aba balikite skulu nena kuda kuna database ya mtu ndo thomete egoji athi ame because fulani ida certificate kandi diploma kandi degree nikira tuna database iji kile antu abeto bathomie beta kuraja baketha ukiomba gwa assess strategy ya antu abeto bathomete nikira mtu ona ka open na itangugi akuga mtu moyo egoji akamwandika nala kana akomba kumwandikithia ninguta twathithio zo challenge iji ya youth yetu ikanyanyia Gojist enda mutongoria itikwenda mwana siasa ni iringagwa muno but this time around igojiri enda twethera kwitha tuna mutongoria okutwonera mbere kwa warekeria propaganda inyingi ciaringwa utethera wena time ya gutegera manifesto ya mtu nimbi mtu uju atureterete nimbi mtu uju akomba ututhithiria na nine nkuga untwandiko juma mutonga maiga juma mutonga jageta utethia miru na aria county jangi jageta Thaa ngakigisha nitugwikire Gojist andiko barabara jetu jonthe antu bombe kumiria irio biao bite thokone iria ritie kuthuka riremete gwita ndiri na nande nikagita getu Weru TV kubarira metha o umwe aitetere nikinuntu muringi kura we Gojist abatere gukira rukiri na gwikira tiki kiri marietwa jaoja MCA kiri kithurano kia mwaka jojo ntariki 9 cia mweri June mbere ma orie ni uweja kugitabura ri abuthithiritie ate woni kia mbere ntari gitine ende ndajiomire ndagurwa ndiri ya Kaweru ndiri aja yumete goji mwanka mworoga ciumia na uwezo bwakwa ndang'ang'ana nda convince antu betu ba Meru ndiri union baturetera kure goji aja na nitugwikirie goji ethwa ndajiomagio untegitine ri ngerie niki unko kuboromba antu be goji east bungerie nikenda at least bona nkaburitira ngugi zaidi kiri antu bara bonte bari goko baguswagitege ke MCA kote mtunge kwije kumenya issue cia gujinkurukia kwa ndi boromba na gitio gikene na mono tariki 9 ukire rukire togire mutongoria ko mugeragia gutobethera wijore akadi ko mugeragia ndenda bogeria mwari ujo kanana unto ekira antu aba tikambijite bangi tusinana bo batiturana anturene bo maguntukura maybe Nairobi kungi na kungi miaka 5 ethira bakeyoswa kura na kinya mbesa ile geturwa ibale mbesa etwa kinya kurene bathurane na akiri ni untu antu agutumira mbesa ile ngingi campaign ine yaba gakuruka mbesa no ngaba kageria ucokia bali kabe na njira mwanya na ndio nkuromba antu bego jistire ibale mbesa sana inde kwa kinya gentu kwere kuthurana bakathurana na mbesa ni bathurane na akiri ni ukuga this time nkwira antu bego jist nibategere utongeria na mtumba gutethia na bategere mtu tayari urutite ngugi kinyate thuri na bone mtu turanagia na boku ina thina na utina thina na bone mtu tabatiganiria kinyango shindo oningo shindo nta me Gojist ndatigirwe nabo na ironda biakwa twendera ukarania nabo na kwina thina tugatetera ketho tutumba kuthura mtu uria agakara methani na bakiraitu na ambassadors bakuma South Korea baba bangi bakinegotiate into biao bone hatari ketho tutumba kuthura mtu amba gukara methani yeu na negotiate for egoji gutiko twitete egoji tugakara uria turi
na tutetetheka bugiswa mutongeria so ani mtu aumba gukarande methan kimiro tikio kinegotiataga na ambassadors bakuma South Korea na kou konge tikimiru gitutumagira ni gisunku ugategera batukuromba bokura baba ingi ni alongo na baba ingi bajukagia ntubego gisti tanguku uria wona nguku ikiminchirwa mpempe ukona kalita campaign mtu aliumira akeja na maorongo mama ingi kambere mulingi kula wetu ego gisti ndi murombe na gitio ni bathiurukite no kirege tutite ngugi lakini uje nturira umite muroga umite nkumbo umite mitune umite egoji ni wije gutenturete na project imwe kana relate ni kireria miaka eje itano muri ko june nkagiro raju ambiririe ni waijala alalirie John kireria ni waije muri ko jwe gojista jukinyite munenke ni ngugendere nayo nuntu atambira gwa tata ni watigitaro ndeka budget ira atumiwa 2022 2023 na ndi tayari Ntinyari Kenywa Weru TV ntangurutano cha ward gishigo kia Igoji East. Atukire gatantu Nteto chietu chia Weru Thaa mwanjenga kwendera kaita kiana ntukwenja yuri ithari mwabia murungu mwenenya mbeta WINNIE wa KINGERU tushemanie ntuko ya Jumatatu.